kuhitukira ndumiriri rurenda-ini rwa borithi na iria ikiritwo mukonde ni minista wa ugitiri Profesa Kithure Kindiki ari icera-ini ria wira kaunti-ini ya Turkana. Ito icio makiria 20 iratharikire location ya Ogorwen kaunti-ini ya Mandera Jumatano hwaini. No uria ito icio itaramenyaga ni ati kurari na maabitha kihiri ya borithi makihura miriongo itura-ini riu makigacirithia ugitiri, na hau niho ndathukanirio nditu ya rithathi iragiire iguru gatagati ka ito icio na maabitha a borithi. Macungiriro ma ndathukanirio iyo marari kuragwo kwa itoi 20 ni maabitha a borithi, na kwa mutino maabitha 5 a borithi onao marakwira ndathukanirio-ini iyo, na anana ao maragurario na riu maramukira urigiti. Na riri itoi ironeka guthie na mbere guthukia uhoti wa thirikari kuria ciiriga gutharikira aikari a Lamu na kuraga andu 5 na kwamba nduthuki barabara-ini ikiguraria na kuraga maabitha a mbiraru. Thirikari yugite ikuhuthira icoka ciayo ciothe kuhukia itoi na utoi bururi-ini. Maafisa wetu, msiwe na huruma na hao watu na msisikize sauti za watu ambao wanaongea, ambao hawajui hali yetu pale. Mumeona hata maafisa wetu wa usalama wameuawa na wao majambazi. Kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Mimi nimetoka Mandera na Garissa jana na siku na juzi. Nimetoka huko jana. Usiku huu nimepoteza ofisa kadhaa pale, wamepotea pale Elwak, mahali nilikuwa nimekanyanga. Narudi huko. Maya mahanikite riri Minister Kindiki atwarire aikari ya Lokichogio kaunti-ini ya Turkana utungata wa thirikari hakuhi nao na njira ya kumahe munini wa county commission ungi iguru ria aria 7 makoretwo kuo. Riu thirikari ikihoka ati muingi ni ukumihe riboti cia ugaciru ciegie itoi na ekinaĩ angi niguo ihote kumatungata wira-ini wa ugitiri na motungata-ini mangi. Tutapambana na hii Al-Shabaab na hii wezi wa mifugo mpaka tuwatoe Kenya, na sio Kenya pekee, tutawatoa duniani.